Kamasuhuze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye, turavuga mu byerekezo bigize iyi si yacu. Mbahaye ikaze kuri Afri News Time nk'uko bisanzwe, ni Byamungu mugiye kuba mubana nawe mu makuru yo muri aka kanya. Birumvikana tugiye kwerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikomeje kugenda ihuza ingabo za M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha turi buze kugaruka ku mirwano karahabutaka iri kuba muri operation zateguwe na M23, ni aho turi bwinjire muri Ufamando, muri Katoyi, Remeka, Nyamaboko. Abangaba bakaba bari guhangana na M23 mucyo bise M23 yise kubura, bitewe nuko twagiye tubabwira uburyo abo bantu bari barapanze operation zo kwipenyeza mu bice M23 igenzura. Abangaba kandi bakaba bari kumwe, cyangwa se uri guhigwa cyane akaba ari Mutayomba wa FDLR. Turaza kuba twakwinjira muri Ovira, na n'ubundi hari kuvugwa ubwicanyi, cyangwa se hari kugaragara ubwicanyi buteye ubwoba cyane. Kuri ubu rero bakaba muri ubu bwicanyi buri gukorwa na Wazalendo, bakaba barasuwe na guverineri wo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri kiriya gice. Twavuga ko ari icy'amajyepfo kubera ko Kivu y'amajyepfo isa naho igice kinini kigaruwe na M23, ariko ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baracyafite guverineri wicitirirwa icyo gice. Hanyuma rero yageze muri Ovira aje kureba iki kibazo cy'ubu bwicanyi buri gukorwa na Wazalendo, ndetse abasha kuba yahura n'abayobozi ba Wazalendo. Icyo gihe na n'ubundi yari kumwe na Generali Makanaki, babasha kuba bahosha uyu mwuka wari waje hagati y'abaturage na Wazalendo. Turaza kugaruka kandi ku musako, cyangwa se icyo bita cordon and search yakozwe na M23 hagafatwa imbunda nyinshi ni hariya muri Bukavu. Byose turaza tubigarukeho uburyo iki gisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kiri kumwe na FDLR, kiri kumwe na Wazalendo ndetse n'abarundi bagiye bapanga operation zo kuza muri Bukavu kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubwicanyi. Ibi byose bibarirwe kuri M23. Muraza kumva uburyo hari umuyobozi umwe w'ikigo cy'amashuri hariya muri Bukavu wishwe, ndetse hari n'umucuruzi, hanasahurwa n'ibitaro. Ibyo byose rero bituma M23 ipanga cordon research, hanyuma hafatirwa ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse no muri bamwe mu babikoreshaga. Niko kandi turaza kuba tugaruka kuri Lieutenant General Pacifique Masunzu urimo agirira uruzinduko muri Ituri rwo gusura ingabo no kuziha akanyabugabo, niko navuga, kubera ko ni muri Ituri naho hakomeje kugenda havugwa ubwicanyi buremereye cyane buri gukorwa na ADF na RUN. Ariko kuri ibyo byose uyu muyobozi Lieutenant General Pacifique Masunzu akaba yaragiyeyo abonana n'ingabo za Uganda ziri muri kiriya gice, babashe kuba bapanga ama operation menshi cyane. Mwibuke ko iyi zone ya gatatu ari we uyishinzwe, ariko kugeza n'ubu inshingano bamuhaye kugira ngo abashe kuba yagarurayo umutekano, ndetse no mu bice M23 igenzura abe yayirukana muri ibyo bice, ntabyo uyu mugabo yari yageraho. Ahangaha ni muri Maniema ho muri Saramabila, ubu bwicanyi turi bugende tugarukaho buri gukorerwa abaturage baho. Turaza kuba dusoreza ku ngingo ivuga imishibuka cyangwa se imitego M23 ikomeje kubashika, cyangwa se gutega guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bikaba bikomeje kugora Felix Antoine Chilombo Tshisekedi. Mu nkundi rero duhere kuri iyi ngingo ivuga ama operation yapanzwe na M23. Hakaba hari kuvugwa imirwano iremereye cyane, ni mu gace ka Ufamando muri Katoyi ahitwa Remeka, Nyamaboko. Ahangaha hari kubera
icyo bita operation ziremereye cyane ku ruhande rwa M23 kuko niyo yapanze izi operation muri ibi bice maze kuba nababwira byo guhangana na FDLR, Wazalendo hamwe na FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo babashe kuba bahashya iyi koalisiyo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ifite gahunda yo kwipenyeza cyangwa gukora ugucengera mu bice M23 yagize gutya ikabohoza cyangwa se ikigarurira, kugira ngo babashe kuba bazamurayo cyangwa se bahagurutsayo intambara ndetse no guteza umutekano muke, gutangira abaturage bagiye mu mirimo cyangwa se mu bicuruzwa byabo mu rwego rwo gushyiraho insekirite kugira ngo abaturage babashe kuba bahunga ibice M23 igenzura ubundi na n'ubundi batse ngo umuriro rwagati mu bice M23 igenzura. Kuri ibi ngibi rero M23 ikaba yapanze ama operation muri ibi bice mbabwiye bya Ufamandu, hariya muri Katoyi, ahitwa Remeka, ahitwa Nyamaboko. Nyamaboko ho M23 ihamaze iminsi yanarahigaruriye. Iki gikundi rero kiri gukubitwa inshuro ku buryo bugayitse cyane cyo ku ruhande rwa koalisiyo, kikaba kiyobowe na Mutayomba. Uyu ni umu FDLR, nubwo bamwe bajya bamwita ngo ni umuzarendo, ariko ni umu FDLR arimo arahigwa bukware, arahigwa bufuni na buhoro, aracurwa ahakuye ikirenge M23 ikahakandagira. Ni Mutayomba wapfushije abarwanyi be benshi cyane kandi abandi barakomereka agenda abatanzira. Nguko rero uko byifashe ahangaha muri Ufamandu, Katoyi, Remeka, muri izi FDLR ziyobowe na Mutayomba. Katwinjire Uvira. Uvira hari kuvuga iki? Hari kuvuga ubwicanyi buteye ubwoba buremereye cyane. N'ubwicanyi bwakozwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni Wazalendo, kuko abangaba ntabwo ari ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nubwo guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuyobozi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Chilombo Tshisekedi yigeze gusa naho abashingira igiti cyangwa se abaha ijambo, akavuga ko ari reserviste biwe cyangwa se reserves, ariko aba bantu ntabwo ari ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu twebwe dukoresheje ijambo ko ari abarwanyi. Rero bagize gutya muri ririya joro ryakeye, bagira gutya bikanga M23 ngo muri Uvira, hanyuma barekura amasasu menshi cyane, hanyuma amasasu afata abaturage, ariko ntabwo byari byo kwikanga gusa, kuko banakomeje bavuga ngo abo barashe ngo hari ahantu birukankiye mu mazu, bahita batera ayo mazu, ndetse muri uko gushiduka kw'abaturage no kubona ibibaye muri iryo joro, bamwe basa naho batangiye kuvuga bataba abantu bari kutwinjirana n'abakika twirwaneho turi uko ducika, hanyuma bisa naho bibaye intambara hagati ya Wazalendo n'abaturage. Abaturage babasha kuba bahagwa ari benshi. Ibi rero bikaba byahuruje guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, turavuga ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, akaba yari kumwe na Generali Makanaki, babasha kujya guhosha uwo mwuka mubi watejwe na Wazalendo mu bice bimwe na bimwe byo muri Uvira, bakoresha inama ku baturage, hanyuma basaba Wazalendo ko abakoze ibyo ngibyo bagomba gufatwa bagahanwa, ariko kugeza ubu ngubu nyuma y'uko bashyizeho icyo cyemezo ko bagomba kuba bafatwa mu bakoze ayo marorerwa muri Wazalendo, nta n'umwe urashyikirizwa ubutabera. Kugeza ubu ngubu abaturage bakaba bakomeje kuvuga bati ibi bisa naho Wazalendo turabimenyereye, bari bagamije gushaka gusahura, kuko nta M23 bari babonye muri uyu mujyi, bati kuko na nyuma y'iyicwa rya bamwe muri aba baturage hari amazu yasahuwe, kandi yasahuwe na Wazalendo. Ni hagati rero y'abaturage ba Uvira na Wazalendo batari kurebana neza, nubwo guverinoma
guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe n'ubutegetsi bwite bw'iyo ntara Uvira iherereyemo bakomeje kugenda bashyigikira Wazalendo bavuga ko hari aho bamaze kuba bageza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo na M23, bavuga bati iyo bataza kuba bahari nyamara ntago M23 iba ikiri muri ibi bice, iba yararenze ahangaha igafata n'ibindi bice, ahubwo muri iyo nama nuko haje kuba hakumvikana ijambo risa naho ritandukiriye rikerekeza kuwushyigikira aho Wazalendo mu cyari cyazanye guverineri uyu nguyu n'uwo bita Jean Jacques Burusi, yari kumwe na Makanaki, ahubwo icyari cyabazanye cyo gukemura icyo kibazo cy'ubwicanyi bwabaye bukozwe na Wazalendo. Babaye nk'aho bakivugaho, nyuma yaho baratandukira, ahubwo bajya kuvuga bati birakwiye kudushyigikira Wazalendo kubera ko Wazalendo usanga igorwa na byinshi cyane nk'imibereho n'ibiki byose, kuvurwa iyo barashwe. Bati ibyo byose rero nk'amwe abaturage nimwe mugomba kubigiramo uruhare, gutanga umusanzu w'ibyo kurya bikabumbirwa hamwe bikajyanwa ku ma defense ya Wazalendo, hanyuma bakabona uburyo babaho bashigikiwe kandi bafite imbaraga zo kuba bakwivuna umwanzi isaha ku isaha. Iki kintu rero ntabwo cyashimishije abaturage kubera ko n'ingingo ebyiri hari Makanaki hamwe na Jean Jacques Burusi bahise bashyira kuri abo baturage, harimo iyo ngingo mu gihe ikemurwa ry'ibibazo ryo gufata n'abo Wazalendo bari bakoze ubwicanyi ntabwo byakozwe, ahubwo bazanamo iyo ngingo ko abaturage bagomba kuba bashyigikira Wazalendo mu kubashakira ibyo kurya n'ibindi nkenerwa ngo kugira ngo babatere ingabo mu bitugu babashe kuba bahangana na M23. Icyemezo kitashimishije abaturage kugeza ubu ngubu rero muri Uvira, bisa naho abaturage bafashe ingingo yo kuvuga ko aho Wazalendo batongera kuba bagaruka mu mujyi wa Uvira, niba ari abo gukora usalama cyangwa se uburinzi cyangwa kurinda umutekano, bagomba kujya mu nkengero za Uvira bagahangana na M23, nayo byo kugaruka mu mujyi ngo bashobora kwikanga habaye vuruguvurugu cyangwa se imirwano hagati y'abaturage ndetse na uriya mutwe wa Wazalendo. Reka dukomereze aya makuru yacu. Ahangaha hakozwe umusako cyangwa se cordon de search ku ruhande rwa M23 bitewe n'amakuru yari ifite ndetse n'ibiri kugenda bikorerwa muri Bukavu no mu nkengero za Bukavu. Hakaba hafashwe imbunda nyinshi cyane, akaba ari zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se izo bakunze kuba bakwita Kalashnikov, ndetse na zimwe za SMG ndetse n'amasasu yazo za MMG arizo za machine gun n'amasasu yazo, amagurunede ndetse n'ama antitanka. Ibi byose rero bikaba byafashwe ari byaje mu mujyi wa Bukavu, bizanywe na n'ubundi muri ya gahunda ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC hamwe Wazalendo ndetse na FDLR, abafatanyabikorwa b'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wawo wo gucengera no kugeza ibikoresho hamwe na hamwe mu mijyi imwe n'imwe iyoborwa na M23 mu bice yabashe kuba yakwigarurira, kugira ngo babashe kuba batezayo umutekano mukeya. Rero izi mbunda zafashwe kubera ko na n'ubundi hari ubwicanyi bwakozwe hariya muri Bukavu no mu nkengero zaho, ariho tugiye kuba twababwira. Hakaba hari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ari muri Katutu, ni muri Bukavu, yishwe n'abantu bitwaje intwaro. Ababonye abo bantu bari bitwaje intwaro muri iryo joro bavuye kwica uyu muyobozi w'iki kigo cy'amashuri, ababonye bavuga ko babonye abantu bagera nko kuri 14 bose bafite imbunda, nyuma y'iraswa rya Jean Marie
Banyesiza, umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri giherereye muri Bukavu. Ni amashuri ari ku kigo cya Bwindi muri Gatutu, ndetse hakaba hari n'umucuruzi wishwe aho mu isoko rya Gatutu nawe yari arimo ashaka kuba yahunga, hanyuma baramwinjirana ndetse baramwica banaramusahura. Ibi byose rero bikaba byatumye na n'ubundi tugaruka ku ngingo yo kuba M23 kubera ko hari n'ahantu hasahuwe imiti yari iri mu cyumba cy'ivuriro cyangwa cy'ibitaro by'ahitwa Nyantende muri Kabare. Ahangaha naho ni muri Bukavu. Ni kenshi twagiye tuvuga uburyo hari wazalendo bagenda bahangana na M23 cyane cyane mu bice bya Walungu, hanyuma bamara gukomereka bakajyanwa mu bitaro bya hariya Walungu, ibitaro by'abihayimana bya Kiliziya Gatolika. Aho ngaho babananira, Kiliziya Gatolika ikabataransifera hehe? Mu bitaro bikuru bya Bukavu. Ibyo byose iyo information M23 ikaba ayifite, ariko ntize kuba yavuga ati izi nkomere biragaragara ko ari inkomere zakomerekeye ku rugamba kandi nabo twari duhanganye, bityo babi babata muri yombi. Ariko usanga M23 ikintu ikiza ariko yarakihoreye. Iyo bamaze gukira bajya hehe? Abasibo bahita baguma muri Bukavu, ubundi bagakomeza gukomunikana na bagenzi babo bababwira uburyo bari gutata Bukavu, uburyo ibikoresho byabageraho, uburyo bashobora kuba bapanga ama operation agiye atandukanye. Iki kintu rero nacyo cyari icyo kwigwaho kugira ngo M23 ibashe kuba yakemura ibyo bibazo bijyanye na ababanzi bayo bagenda isa naho ishyiramo imiyaga mu buryo butari bwo. Tujye ku ruzinduko rwa General Pacifique, Lieutenant General Pacifique Masunzu ari muri Ituri mu ruzinduko rwo gusura ingabo. Ese ari kugenda azibwira iki? Yagiye muri Ituri, muri Ituri hari kuvugwayo ubwicanyi nabwo buri gukorwa n'uriya mutwe wa ADF naro, umutwe urwanya igihugu cya Uganda, ariko uyu mutwe ukaba wongeye kuba wabyutsa ubwicanyi buremereye cyane, dore ko mu majoro agera nko kuri 3 ashize bishe abantu benshi cyane kandi bakoresheje imipanga n'ibyuma. Uyu muyobozi rero wa region ya 3 niyo yahawe, harimo na Ituri, ukakomeza za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na hehe. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yari yamutasikinze amubwira ko ahangaha hagomba kuba hagarukana umutekano muri Ituri, bagafatikanya n'ingabo za Uganda bagakuramo ADF naro, hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo akabasha kuba yatsimbura akirukana M23. Ariko kuva yahabwa izo nshingano nta n'akantu kangana n'urwara uyu mugabo yari yakora muri izo nshingano cyangwa se iyo mission yari yahawe. Rero kugeza ubu yanabonanye n'abayobozi b'ingabo za Uganda hariya muri Ituri, bapanga byinshi bijyanye n'ama operation yo kurwanya ADF naro, ariko ari nako abwira ingabo, kuko yagiye anyura ku birindiro by'ingabo bigiye bitandukanye bya FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababwira ko akazi ari bwo gakomeye kurusha akabayeho mbere, ngo bitewe n'uko bihagaze muri iki gihe. Agaruka ku biganiro byagiye bihuza M23, intumwa za M23 n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha, ariko ntacyo bisa naho biri gufatisha. Ati rero murumva ubwanyu mugomba kuba mwakwitegura niba abanyepolitiki ntacyo babashe kuba bakumvikanaho. Ati ntabwo rero ab'imitutu ari twe tuzabasha kuba twakumvikana, bati mugomba kuba mwatwitegura. Ndetse anarababwira ati ku ruhande rwacu rwa
rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twebwe ubundi n'ibiganiro ntago bisa naho byaturebaga. Bati rero hari ikiri gutegurwa, hari ama operation, mugomba kuba mwakwiringaniza kuri buri kimwe cyose. Icyo mubura mubona mukeneye mukakivuga hakiri kare, ejo mudahabwa akazi ugasanga muri kuvuga ko hari ibikoresho mubura. Yagiye asura ibirindiro bigiye bitandukanye, ama defense menshi atandukanye. Kubera rero ariko umutwe wa ADF naru ukomeje kugenda usa naho ubasuzugura, wica abaturage, dore ko muri Manema ho muri Saramabira hari ubwicanyi bw'indengakamere kamere naho bwakozwe n'aba barwanyi ba ADF naru barwanya igihugu cya Uganda. Mureke rero dusozereze amakuru yacu kuri iyi ngingo ivuga imitego M23 ikomeje kubashika cyangwa se gutega guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa naho ku Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzikura muri iyi mitego bizabaremerera cyane. Ibi biraganisha hehe? Biraganisha kuri bya biganiro tumaze kuba twakomozaho. Pacifique Masunzu yagiye abwira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati ntimwizere agahenge k'ibyo biganiro kuko ntacyo gashobora kuba kageraho. Ni muri urwo rwego M23 mu ngingo zayo zishyira imbere mu biganiro ivuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufungura imfungwa za politike, imfungwa za gisirikare n'abandi bose bazira ubusa bitirirwa ko ari abafatanyabikorwa ba M23. Iki gikorwa kuva iyo ngingo yashyirwa ahagaragara na M23 ntacyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabikoraho. Mu gihe M23 tubikomojeho no muri iyi minsi hagiye kurekurwa bamwe mu ngabo z'u Burundi zafashwe na M23 bafatiwe ku rugamba, harimo abatangiye kuba barekurwa. Abo tuvuga biteguye kuba barekurwa nabo ni abari muri Kivu y'Amajyepfo barekuwe, kuko batararekurwa abarekuwe ni abari muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe n'ubundi barekuwe u Burundi bwaragiye buhakana ko nta ngabo zabwo M23 yaba yarafatiye ku rugamba, ariko M23 ikomeje kugenda ibigaragaza. Rero muri iyi mitego saba gusa M23 yagiye irekura. Murabizi neza nyuma y'uko ifatwa ry'umujyi wa Goma ribaho, M23 yagize gutya irekura abacanshuro bari bazanywe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba rwose M23 yagombaga kuba yanabagumana, ntihagire n'igihugu cyagira gute cyabakomproninga cyangwa se ngo kijye kubavugaho, kuko ni abacanshuro akenshi usanga hari ubwo nta mategeko mpuzamahanga abagenga. Abo ngabo yaremeye irabarekura, nta n'umwe bavuze ko aho utariye ku ruhande rwa M23. Inshuro ya kabiri irekura SADC yari yaje kurwanya M23, barabarekura, ndetse mu rwego rwo kwirinda ko hari ibibazo byavuka babanza kurekuramo abadamu b'abanya South Africa bari batwite, ndetse n'abarwayi, ndetse n'imirambo yari yaraguye ku rugamba, kugira ngo babashe kuba babajyana iwabo bajye kubashyingura. Ibyo byose ni ibyo M23 burya yagendaga yirinda kugira ngo hatagira ibibazo bivuka ku ruhande rwayo ku bijyanye nabo ngabo. Nabo yari ifite uruhare cyangwa se ukuri ko kubagumana kugeza igihe hazaberaho ibiganiro cyangwa se imishyikirano yo kugira ngo abo bantu barekurwe. Ariko yo iremera irabarekura imbere y'abanyamakuru, y'ibitangazamakuru mpuzamahanga, y'amahanga yose, irabarekura baragenda. Icyo gihe abantu benshi baravuze bati ibi ngibi M23 iri gukora, ikagenda irekura abanzi bayo nk'aho ntacyo bari bayibwiye. Ese M23 ubu ni ubumuntu gusa? Ariko politiki ni ikintu kiremereye cyane. Burya M23 hari ikintu yari yizigamiye, tugiye kugenda tugarukaho kuri icyo kintu, ari nacyo kiremereye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo mutego twe tutabonaga. Ariko M23 iravuga iti reka mbashike, nushike uyu mutego, hanyuma kandi abatabizi
cyangwa se na guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yibwira iti turi mu byo tutazi, ariko hari ibintu bizagaruka guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere. Byakurikiyeho irongera irekura bamwe mu ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari barahungiye muri SADC, hanyuma ibaha MONUSCO irabajyana, burira indege basubira i Kinshasa, kandi bari abo yari ihanganye nabo bose basubirayo nta kibazo bagize. Umutego urimo ni uwuhe? Nuko yo yagiye irekura abanzi bayo yari ifite ba guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yewe hari n'abagombaga kuba babazwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abo ni abahe? Iyo M23 iza kutagaragaza ko ifite bariya bacanshuro ikabamira burundu, aba bantu bagombaga hagati y'ubuyobozi bw'abacanshuro cyangwa se n'igihugu bakomokamo mu gihugu igihugu cyaba kibavugiye, bagombaga kubazwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko M23 ikura uwo muzigo kuri guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abantu irabatanga. None M23 iravuga iti kuki twarekuye imfungwa zose z'ubwoko bwose, kugeza n'ubu tukaba n'igihugu cy'u Burundi cyari cyarahakanye ko nta basirikare bacyo dufite, tukaba twatangiye kubarekura. Ni kuki dusaba guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo irekure imfungwa za politiki, abo yagiye ifata ibita ko ari kandi bafata ari abasivili, ikabita ko ari abasirikare ba M23, maneko za M23 n'abandi bose bazira uko baremwe, ibitirira ko ari aba M23. Abo bantu bose turabashaka. Kugeza ubu amakuru ajya hanze aravuga ko M23 ifite urutonde rw'abo bantu isaba ko barekurwa, ariko kugeza ubu ngubu guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntacyo irakora, mu gihe M23 ikomeje kugaragaza ko yo abo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yabatanze. Ni wa mutego uremereye guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni wa mutego M23 yakoraga, twebwe tukavuga tuti ibiri gukora ni ibiki, naho kumbi umukino wa politike ni muremure cyane, wa mugani ukinwa n'abawuzi. Rero ni amakuru tugenda dufatisha nuko abasabwa ko barekurwa ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hari abo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yakoze igikato, bakaba batakiri ku isi, batagihumeka umwuka w'abazima. Akaba ari kwibaza ati ese abo bantu ko byari bizwi ko nanabafashe bya bintu byo gukina politike, ntuteganye ngo iki nkoze kizavamo iki, cyangwa se ugasanga politike ukina ni nka bamwe bakina umupira ntibigire barenga muri 1/2, nguko ko Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ameze. Akavuga ati aba bantu nindamuka ndekuye abahari, abadahari bo nzavuga ko bagiye hehe. Rero niba amaherezo azakomeza kunangira iyo ngingo ntayubahirize, ni hahandi na n'ubundi ubwo ni urusasu, imishyikirano cyangwa se ibiganiro bizaba byananiranye hagati ya guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo na M23, ubundi ibibazo bikemurwe n'urusasu, utsimbura undi amutsimbure, cyangwa se ubasha kuba yavuga ati ndayamanitse ayamanike. Nguko uko byifashe rero muri bimwe twari twabateguriye muri aya makuru yacu yo muri aka kanya. Kambashimire, Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha, turaza gusubira mu kanya.